Što ljudi, sa vama je Filip i u ovoj epizodi sam htio da vam se zahvalim za 50 subscribera. Kurac. Htio sam da se zahvalim za 50 subscribera i htio sam samo da vam da napišete dole u komentarima pitanja za pitanja i odgovore. Samo sam to htio da vam kažem. Klip će da traje minut, maksimalno. Šta mi što da vam kažem? Bacite like, bacite subscribe na ovaj, bacite subscribe na kanal, sad ima 50 subscribera. Znači bacite, lajkujte ga, lajkujte video, subscribeujte se na kanal, pogledajte ostale videa, lajkujte ostale videe, bacite subscribe na Neca Miki HD, njemu još valjda falio stari subscribera, da dođe do 50 subscribera kao i ja. Znači Neca Miki HD, bacite na Veljko Trapi HD, ne, bacite na njegov kanal, na Boncer Boy, on snima 10 mjeseca, već ima 28 subscribera. Ja s njim mjesec dana imam 58, tako da bacite na moj, subscribeujte se, bacite subscribe na njegov kanal i bacite subscribe na GamerMutad ili ti na Stefan 0. I eto, to je bilo to. Bacite subscribe na te videe, dajte like, bacite like na ovaj video i bacite subscribe i to je bilo to. Ćao!